Kakanhon ki MDC jong ka Voice of the People Party na Khasi Hills Autonomous District Council but Jaintia Hills Autonomous District Council haka jingilam uba Shambor Ranja Chief Executive Member ka KHADC paruba Andrew A. Shulai unang ilam kalyang persya ka JHADC haka khatlai tari ujemmang araja arpusan kilawan kerpat yauba Prestun Tensong usembut Menteri Rangba ubari pej ya katanat District Council Affairs DCA ka Sarkar Jilla bon penbait lam ya ki jing ki bayadai berkejing penrung scheme na kabenta ki MDC constituency kibaha bagi jaga sor jong kini ki atli ki Autonomous District Council. Kani kejing la yakendo jongki kalong namar kejing syam jing ki MDC na ki jaga sor ban terwa bat tap online ya ki scheme ban pentrai ha ka portal jong ka Ministry of Panchayati Raj ki badai ki tight but untight grant ki bala mang na kabenta ki jaga nong kendong lani ki rural local bodies lingba ka 15th Finance Commission. Ki MDC na ki jaka sor ki lapan pau baka syamjing baki scheme ki batap online ki syakan taj ha ka portal. Na kaliang uba Powell Soklat u executive member u pej katana development jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ulaong. Bahaba tap scheme na kabenta ki jaka sor ka portal lani ka website ka kentaj bat kumta kalawan ra jing yaki. Ulaong, bau sembut Menteri Rangba ulakular ban kot ya katanat District Council Affairs, katanat Urban Affairs, bat kumju ya katanat Community and Rural Development CNRD, jongka Sarkar Jilla banyak ran penbet ya kini ki jinge tengku jinge jongki MDC. Pika jinge kendu jinge mta ya o DCM stai ba Prestun Tensong ketika kam kabarem hi. Makata kalong kaba kini ki MDC ni ki bahap katam na shalong bat jawai. Kiton ki shnong ki bahap apa municipal. Kini pat kimyo ya kenika scheme. Maka ta scheme kadai ka ba ai lembaga Finance Commission. Mo kenika bangi ya i mata kenika 15 Finance Commission. Kamambut kalaan ma ka Ministry of Panchayati Raj. Bat kenika scheme ki ka rural local bodies. Maka ai syaki lembaga District Council ka ai syaki MDC ba KMC pat ki ai syaki chnong. Tin namar ba kini ki don ki constituency ha Shalong Ajwai ki bahab aki municipal. Mo ki ha municipal kamambut kini ki chnong ongrok kum ka jayau bat ki bahab municipal. Kimyo yang dika scheme DMC. Kadang kalong namar ba kidai ki shnong ki bahab apa municipal membuat ki hab apa ki urban dan ki jakasar. Kat bahkan dika scheme pan la na kamenta ki rural local bodies membuat ki shnong na kendong kan. Kalong hakajuk arkam kum ka scheme MRDS sipasni. Ha ka scheme sipasni community kam ha ki jakasar maka dan ka municipal. Ten namar ba kini ki MDC jongi mangilayo ya kapisa na ka 15 Finance Commission ngila sam lang ba jong ki MDC. Kini KMDC seperti yang ba kumno genyo scheme tang KMDC ke Malaysia kendong. Tingin ya kendu ya ba Prestun ba katawi ka dikatahin na pen club ya ki ka urban area. Baka scheme kadai ke bawah na kinong kendong. Tendai ngipat ni ong ba namar ba kan ki MDC ki ki bahap apa ka District Council mo. Kini ka 15 Finance Commission kaya lembaga District Council te kini ki MDC na saru ki de banyo lang aja scheme. Mensua na kaliang jong iba Prestun ila khot ya ka ki CM jong ini ki isi ki barem. Kelihatan hi kata bat mentar ngiwan ya kendu biang bat nakaliang jong ba Prestun ang bangi sakhat lang ya ka meeting jong ka Urban Affairs nungkat ban ka sinerdi ban ngenya lot man lawi ka di kecing ya kadau kalong ba mensuapi ki scheme ki nasor ki yo kadai namar ba ki offline kamot kam ki offline kam dan kam ban upload kata ka portal ande ka website jong ka Panchayati Raj dan namar bala upload ki scheme dan bala propose ki scheme jong lembaga online kenika portal ke kadon lojong ukut hi don lojong ukut nombor bangi enter kata ki ongno ki kedeki password tilada mangi kini ki MDC ki banasal ada ki propose ke scheme ke jongki lari upload lembaga ke portal namar bakam don ni uto ukut namar baki ding cakap ki bahab masal kamot company angkeng kata di kecing ke bangi kendu te nakalang jong emersta ila ong bangin khatlan ko arban kemdu bangi ngilak ban pia no hagor kom ki kamumot kenika scheme ke bawah lembaga sosial kalak banong la jong nam taki rural constituency bakala banong nam taka urban te ya kata ngim patip kalak ban le ni am kata nama guidelines jong ka 15 Finance Commission hi ka ong ba kenika scheme ke nam taki kinong kendong te namar ba ka depat ba kaya lembaga ka sosial let's say na center kem da sutu than ba ta kendong sar nei ba hasar pat ka ba po ka sosial kita ki schedule areas ngi ong ba ganyakan ya kata tinggal siapa kai ka ba nakalang jog minister ong ngi ba ngenya syong kata kamti lembat ka rengkat ka jing tip lang jog urban kamju jong ka rural sila rangila ba segirikit ma man bu la ka jong na kam ta ki MDC sar ki bahapa municipal ki dia katakan dan kamasok te tangi kami ba ya kedu akaba sedang kenika 15 Finance Commission kami online
Kaya offline kamu OMDC lah ban pentrai baik. Benar kan ban propose skim jongi saya kaya offline baik. Nên nadu bakal ya online kamu arangi upload ke portal. Kamu automatically ke portal tak reject hi. Kamu nak kadau ki MDC berasal ki bahap municipal Kim York. Kali kata ke bentar bakal bu online. Tenrai kalau ada ni ada ke isi ke barim nan ke isi barim kelas syamkiahi kila don ke meeting bat o minister tenrai namar ba macam lalak ban lap ya kadau saya hadir ke banaya ki port pat lawan mangiru nang wat ya kadau milap badai nak kata kadau ba tang nai bi bentar bang ya online online la sistem kata rekom bagan dia benda duk ong lo kemungkinan kandong itu kod 09 kamu baru kapal yang skim ni kandong naga mentah kini ki municipal area pat markem tan ukur ong lo om de 09 te udah long jokot kadau ke skim ki kampung di tang itai bentar baret ngam tip kami kan ai kata ni ada mentah ni yo tulap hi kena tradisi konsel kena yo ke tulap tengam empat kamdan fitar kum katakan kamtam lay hadir melawan simti mengi ke VVP naki iam ke betan khatwe khat arngot di tentang perangot kamat laingot ki babat ki iam ki la kapisa kalau ada cakap konsel kamle cakap kita ki iam kamat kanamudan dia kata ka financial crisis te les ki la benar tambah kanang simti ke ka isi ke batmai nak pen baik ki bebon ki kamte hadum tai kamdan ni ke kum kata kamdan Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya